Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir spava. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga oca Svetog Savu. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi da nam svima sine. Da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Poštovani profesori, dragi drugari, srećna školska slava, Sveti Sava. Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, brat Vukana i Stefana Prvovenčana. Kao mladić dobio je od oca na upravu zakona, ali je Rastko pobegao na Svetu Goru i zamonašio se u ruskom manastiru Svetog Panteleja, gde je dobio ime Sava. Kasnije je sa svojim ocem, koji se zamonašio i dobio ime Simeon, podigao manastir Hilandar, prvi i jedini srpski manastir na Svetoj Gori. Sava prvi srpski izmolio je vaseljenskog patrijarha i Nikejskog cara da odobre autokefalnost i samostalnost srpske crkve sa statusom arhijepiskopije. Vaseljenski patrijarh Manojlo I u Nikeji je imenovao Savu za prvog arhijepiskopa Srbije. Dva puta je putovao u Palestinu. Na povratku sa drugog od tih odličešća u svetu zemlju smrt ga je zatekla u bugarskom gradu Velikom Trnovu 14. januara 1236. godine. Njegove mošti je manastir Mileševu preneo njegov nećak, kralj Stefan Vlacki. Sava je ostavio više pisanih dela, zato je bio jedan od najznačajnijih pisaca i pravnika iz srednjeg veka kod Srba. Njegova najznačajnija pisana dela su Žitije Svetog Simeona, Karijski tipik, Hilandarski tipik, Studenički tipik, kao i zakonopravnik. Obrazujući buduće službenike pravoslavne
crkve stekao je zasluge za razvoj školstva i prosvetu po crkvu u srednjem veku. U Srbiji i Republici Srpskoj se dan njegove smrti obeležava 27. januara kao dan prosvete. Savin kult u narodu bio je i jak. Posle jednog ustanka Srba protiv Osmanskog carstva, turski zapovednik Sinem Paša je naredio da se spale mošti Svetog Save na Vračaru, na mestu gde se misli da je bila dignuta lomača da uništi poslednje ostatke Svetog Save, sazdan je hram Svetog Save, najveća pravoslavna bogomolja u crkvi. Poslušajmo sada pesmu Svetom Savi, Vladika Nikolaja, koju će čitati učenica 2. Kristina Halilović. Posle nje Aleksandar Bogićević i Miloš Janković čitaće stihove pesme Hodočašća Svetom Savi Ljubomira Simović. Gospod blagi zbori, kad po zemlji hodi, o duhovnom piću i o živoj vodi. Blažen ko nju pije u ovome veku, reke će od njega žive da poteku. U srpskome rodu niko znao nije živom vodom sebe ko ti da opije. Zato su iz tebe reke se izlile i svu srpsku zemlju dimno natopile. I milost i pravda, i istina sveta, i nada, i bratstvo, i smirna prosveta. Snažno rodoljublje, nežna bratoljublje, to su tvoje vode, sve dublja od dublja. Pojeo si njime, živi ti ruku sad, pojeo si dosad, pojećeš i odsad. Ko što misli nema vode izvan Nila, tako ni bez tebe tvoja doma. Evo u kakvom mraku ostaje svet kada se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i mezljude se šire. U ovom mraku stavljaju na muke i seku onog koji braću mije. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cenu. Što digne glavu skončaće, premlaćeno i izgoreće u katranu i senu. Umesto da se sabira u času kada ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vekovima rasipano ne rasuće se u ovoj zimi i tami. Pa oko čega braća da se okupi? Oko sveće, u sveći nema fitilja. Oko lonca, u loncu nema supe. Osim supe, nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje, ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti, ako se ne čuje sa krsta, sa točka, sa Kosova i Koca? U ovom mraku, iz ovog surduka, ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas ne dopire ni do praoca, ni do praunuka. U ovom mraku crvenici se duvaju vetrovi iznad otrovanih reka. Odojčad uče iz majke, iz majčinog mleka, da osim smrti nema drugog leka. Brate, koji si izmirio braću, Sine, koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuša. doneo si nam seme vina, seme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita, znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljac dao si nam u šake, ali ne digo smo bedel nasuprot cilu. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zakon pod nastrešnicom tvojim. Ne dopusti da s groba tvog otpuzimo, na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti zakopane s rovcima i krompirima? Putniče koji si bosim nogama dospeo, tamo dok se ne dopire ni krilima. Lađo s koje se vidi Jerusalim. Čašo vina, hlebe, sveto slovo.
šljivo kraj izvalja. Ulje maslinovo koje nas hraniš i koje nam sijaš. Čuj nas, sveti oče, koji odjekuješ zvona i klepala koja traže spas. Kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas, kada nemamo ni jezika ni glas? Naši izložnici, članovi folklorne sekcije odbiraću kolne tanci. Anđela Dinić, Anđela Sudimac i Anđelija Nešković pročitaće besedu Matije Bečković. U Savinoj zemlji i Savinoj državi, Savina škola, Savina crkva, deca Svetog Save i sav svetosavski narod slave Savindan. Proslavljajući svog duhovnog roditelja, prosvetitelja, preporoditelja i s njim onoga koga je on proslavljao i koji je njega proslavio. Priča o Svetom Savi je najduža priča koju priča srpski narod i ona vekovima nestaje niti sumara, a nema ni početka ni kraja. Kao što tvorac nije svet stvorio, postavio, nego ga i dalje neumorno stvara i prestvara, tako se do današnjeg dana na nebu i na zemlji međusobno stvaraju i prestvaraju srpski narod i Sveti Sava. Srpska zemlja je vidljiv život i Svetog Save. Istorija jednog naroda postala je život jednog čoveka. Srpski narod živi na zemlji njegovog tela i pod nebom njegove duše. Sveti Sava je simbol svih srpskih težnika dobru. Bilo je Srba i pre Svetog Save, ali je Sveti Sava prvi Srbin koji je znao ko je. Bilo je i pre Nemanje srpske države i pre Svetog Save srpske crkve, ali je Nemanja postao osnivač srpske države, a Sveti Sava duhovni otac srpske crkve. A ta crkva i ta država bile su takve da od njih i njihove slave srpski narod živi do današnjeg dana i što je bivao ugroženiji, više se ponosio svojim nasleđem, čvršće držao temelje svog narodnog društvenog bića. Bilo je manastira i pre Hilandara, ali je Hilandar postao najdonji kamen našeg duhovnog postojanja.
pre Svetog Save i to stotinama godina unazad. Ali je Sveti Sava prvi srpski pisac kome znamo ime i prezime, a sve što mu je prethodilo, u njemu se ponovo rodilo i prethodilo. Bilo je molitve i pre Svetog Save, ali je prvu molitvu na srpskom jeziku napisao Sveti Sava i dokazao da je molitva svaka poštena misao i svaka jasna rečenica. Bilo je i pre Simeona i Save i očeva i sinova, ali su njih dvojica postali sveta dvojica prelazeći put od oca do sveoca i oča naša. Bilo je dece i pre Svetog Save, ali nijedno nije zavolelo Boga kao što je on zavoleo nas, idući od rastka, hrasta, rasa do Hrista, nebeskog roditeljstva i nebeskog državljanstva. Ovaj najveći pojedinac, stup srpske kulturne i moralne svesti, koji se odrekao svega da bi stekao sve, izvadio je prvu ličnu kartu srpskog naroda sa verodostojnim portretom, svojeručnim potpisom i pečatom, da znamo i ko smo i čiji smo i kome pripadamo. Nijedan Srbin pre njega nije video toliko stranog sveta, a više cijenio svoju zemlju i volao svoje ljude. Crkvu je nazvao srpskom, ali je nije razorio, već utvrdio i učinio večnu, tako da je srpska duša opstajala i kada je država propadala. On je spaljen zato što je izlečio jednog besu mučenog inovernika, koji nijedna zemlja nije bila tuđa, koja je sastavljao planine i danas se obraćamo molitvom. Požuri se Savo sveti i pakosti izbavi nas, jer jadi mnogi i ratni rabe tvoje drže telesni i duhovni. Učenica drugog 2, Miona Milosavljević, čitaće pesmu Aktost Svetom Savi, nepoznatog pisaca. Tvoje svetinje veličinu, ko bi od ljudi mogao iskazati svetitelju Savu? Jer ti crkvu Hristovu u srpskoj zemlji ustameljevši na 12 prestola kao na 12 apostola. I sve crkve u redu. Prvi otačastvu svome, crkve i vere učvrstitelj bio jesi. I zato ljubavlju pobeđeni uzvikujemo ti. Raduj se, revnosni delatelju vinograda Gospodi. Raduj se, duhovni ureditelju crkvi Božji. Raduj se, kameni krepki, na kome crkva srpska nazva se. Raduj se, svog roda mudri pastire načelniče. Raduj se, dobrike i milaru, burom gonjene crkve srpske. Raduj se, prvi prestola srpskog svetitelja. Raduj se, blagočastive vere upravitelj. Raduj se, otačastvene crkve ukrstitelj. Raduj se, svetitelju Savo, srpski prosvetitelj. Današnju svečanost završit ćemo još jednu folklornu tačku. Učenici folklorne sekcije odigraće Užičku kosu.
Hvala vam što ste svojim prisustvom veličali ovaj svečani događaj. Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, zejtin likom cveće procvalo, šuma dio, sunce zasijalo. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, gore